ويتي غادي تولي الزول ونصوف يسوان صف حضام قناه من الغيد ولي ثمديث نوسا هذا خصو في المخص ولا الصوفي وكي يروح شي طوح يوتي في الحريق السلام عليكم كان انجرز وذا نحلو سي مسلاين على الدنسلي قاعدين في كوناكي الحرمه لكن يبدا القما غادي تزوارا ذاك الناس بسا الماد مسلاي هي اللي ون يمكن تسمقل هي اللي ون ذا شو تيك تولي ماشا حمل نتاوك ذينا غير تغلي ثيميت اشو كان السلاح مالا غير تحملن هي اللي ون يتولى مكاري ثيدي ثيفرات اسبسا ما تمسلاي غير في مرت القبيله مكان تيكتيوين هي اللي ون دي مسلاي اشو غير تيك تيفرات ذا مثل اللي حاله ذا شو بس غني قلال ام كي قلاق ذا شو قلاقن هاث يوكل لي تسرت لنا تمغلني اتسيدي ذقنا اثم الديت الوسع كي ذا ونرقم غادي لنا كريم وشاق زفلاك ازول كمال ازول ولا غادي تولي سمير باكوير ازفلاك ازول احمد هداك ازفلاك ازول كمال ازول ولا غادي تولي حسن حراج ازفلاك ازول كمال ازول كوكا غادي سكيدا مال فرنسا ما بعد الو تيكتيوين ميال هذا انتهت قبل نبدو اول الاوفان هي اللي وذكونا غادي يسفهم غادي في كهاتي سوا 3 دقائق 4 دقائق غادي في ثمغلي ذم كيك تولي مس هداك كل كشتينيا سكوني كومناسيوت نتيكتير ذاكني اسبسا لوتو ديتيرميناسيون اتفرات ذا شوت اشوغا 5 دقائق كلمة كمال دعوة يوزول ذا حمايا ما يثمر في القبائل ما يقبايلين غادي تولين سيال ثماط ندونيث وديني السلام ذاك تمثال رنسقر شاساكي تيرا ديالوين ثفاث تيرا ديالوين شرا الفايدة اما يثمر في القبائل اما يقبايليين السلام ذاكني نكوني كاسويدي لان ارطافلا غني ليه جيون وسوير هي اخطر جات سواث ثم سلاي في لوطو ديتيرميناسيون ما تسولف ضي كان كي غير شي وين وقف الذو عندنا غاشو نمشي توالي نمشي نتوالي لوطو ديتيرميناسيون كي فغادي نقبل ثمور في القبايل فعاشد وسناكي يون القديش ذا مقران un événement très important de Graoua. C'est la conférence nationale kabyle qui a été organisée par le MAC qui s'appelle Iqvaili Nigvrana de Sen أسقر سنتي مسلا المسلاين في مول القبائل لما كان أنا المسلاين كوني ساقي فلس إقبايلين يال ثمات تسرثيث أميد يخدم تسرثيث أميد ونخدم على فدار ثلاث وعفان يجي كرني ربي يثملي لي ثاقي سيني ثاني ثم قران تصنف كغازول ذا حميان وديني ثملي لي ثاقي دونك فكاد يون أغموض الكونساي ناسيونال كابيل إلا فوق الرئيس يونس عدلي يون أموسناو يتسنوك ثمورة القبائل أسف كغازول ذا حميان وذاكي غلقا ثشيوين بوياكي ادو غالا رستقسينك ثورا نكوني لوطو ديتيرميناسيون كي ماشي سي اذن فذا ثمسالت وقف لوطو ديتيرميناسيون كي تحصيل باللي سي 2001 سقمي اذافو الجزائر يقرص رصاص فراشي قبايليين 180 ولا 128 ولا شي قالين ولنا اسميد يحضر روحني قبايليين سيفاسن ديال الموان الجزائري وكنا تشتكينا سوق قبل ذانيس سلي شار سي شنويين محفاسي تسوفرن لي ديناكون لي روبري جوستيس يتسوفرن راه كي قبايليين نروح يجرو مليون و 3 مليون وكنا روحنا تفكن فورقت هذا ذينين ذا شو التيلوفا يتعايشين وذا شو يسوثورن قبل تنيد دونك سواين زرانا كل غاشي سكوا سنين كي سميت ذي الراي بلي كو غادي قيمه وزكا اكدو ذافو ماكي وكذا الفتره ماكي يقول هاد كان ثمورة القبايل اتقاف ليمانيس اتولي ذا شو يسيلاق لا تخدم يوكن ازكاين سفيلي ذا زكا الا يا ربي نثالوس ذا زكا الا يسنرين دي شانيس ماشي ذا زكا راه تساوي كان الموت نغينيه خاطر فينالمون في ثمورة الجزائر خاصو لما يعني مولانا نوغ مولانا موثنا في ثمورة الجزائر ذا شو دي صحنا قبايلي صحيتيد سوسمي هذي يغال الحركي وقال يوم القرن كبير دو سيرفيس نوغ هذه الشم ذي تسرثيث يقفغاو ذافو نهار كلا دي فاغ ثمورة نعرف نغنى دونك تبداد
le MAC إميرني اسميش le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie ودي ذرس l'autodétermination الحاد وشو إدي الحان هذا فو أم العوايديس ورديرا لا كرا بوال يوثاش اسمي اي دونك عداني سكواسن تيكثيوين داخل وموسو على تسنرنينت يجري عقال موسو لانو كاديك قيمن ذي ثمانيث لانو كاديك فغانا دازنار زداث على الانديبوندونس اي دونك كم كرا تخدمض باش كني يعقال نقيكو موسو وتمسفرقنا لا الى قفنا ذا ما دياف الحاجه سوا ثلاث نسدوكل ذوك من اللغه دينا يتجيغلي لو كونسيبت تاعي لوطوديتيرميناسيون يوكن يعقل نجيو موسو انتمانيث نتمور في القبايل هذ قيما لان وقاد مازال تنغنا في ثمانيث لان وقاد الا دي كرن الونار ثيموننت نكذيون كراسن ومن بعد لان وقاد ركينين انقيم ذو ستاتيكو سادير دي ثمور الجزائر دي قبايلين دي ثمور الجزائر دونك l'autodétermination ذا شارع تيفرون لو ريفيراندوم سيتادير كاس نسيوض اي قبايليين اذ تسعون الحق نسن نزرف يوكن اذ خدمن ديفرانين يسوي سالا دينين ذا شو فغان ما فغان ثمانيث ما فغان ثيموننت نعم ما فغان القيمن اكا ذي الجزائريين ذي ثمورث الجزائر الا مس هداك دونك مساد 6 دقائق الور مس واش كونو مسلايم في لا ريجيوناليزاسيون مودولاب ذا شو تستعمل جوستومون لو كونسيبت تاعي لا ريجيوناليزاسيون مودولاب اللي وكني بنادم تيفهم ان نفذو سي المثل ذي الوقت كي قد نتعيش نتوالي امك اسلوي الدوله سواء تمورث السقيه ليك ذا موضين Bizmirara a assumé les fonctions présidentielles, donc c'est l'institution présidentielle qui est en panne à cause d'une personne. Mais Imin Samour venant sur un modèle dépassé sa Guinée, c'est un État centralisé. Tout ce qui dépend de l'État, les fonctions sectorielles régaliennes, etc., les collectivités territoriales, les citoyens d'Ism Dourtis, كلش en panne. Donc, المثل اللي ديبون أميش أرمي الموديل هاكي وريزمير راه ساكي هذي كمل نولا سقميه البريزيدون سقمي يسقيم tout l'appareil de l'État est en panne نولا مش la situation ذي المثل تروح ذي غردايا ثغاي ذي المزاب ثغاي incontrôlable فنشتاقي la régionalisation modulable نتهجيتي دي وكاكني pour éviter entre autres الشوالقي des catastrophes مثقيني ذا شو la régionalisation modulable c'est-à-dire les prérogatives et le pouvoir d'un État amour amqran dies adiwal à les régions c'est-à-dire c'est des territoires le territoire national c'est des régions les régions qui venaient ماشي كان كاكي venaient selon des données naturelles physiques humaines en tous les cas elles sont cohérentes les transferts de compétences et ça ferait que l'État central à les régions en matière d'éducation, en matière de jeunesse, en matière de culturel, linguistique. L'État central, l'État national, le modèle la régionalisation modulable, les fonctions régaliennes constitutionnellement les régions. La diplomatie, les affaires étrangères, la défense, voilà. Le reste elles sont les compétences elles transfèrent à les régions. Les régions, l'idée de la modularité, c'est-à-dire les régions, mais كيف les régions qui sont potentielles. La politique de l'éducation, donc كل يوث à se transférer
اين ولا تزمر غاين ولا تزمر تبغى اتموسفير ديك سي لا ريجوناليزاسيون موديلابل c'est-à-dire نسى لي زافونتاج ديال كل d'une autonomie locale et en même temps sans perdre اين قلان سي national سين غورس لا ريجوناليزاسيون موديلابل اساكي تسد كوين لي طوندونس مونديال اساكي les états centrales c'est une tendance mondiale, il cède vers les régions, y compris les Français dans un modèle très centralisé à la base, d'ailleurs, une copie, il transfère à les régions, il transfère à les régions. Donc, ça régionalise, ça devient un État régional. En même temps, les États fédéraux, les États unitaires, centralisés, régionales. Il y a les États composés, fédérés. Et les États fédérés, c'est aussi une tendance. Il cède certaines compétences à un gouvernement national. Donc, mais oui, avec la régionalisation modulable, il cède un de les tendances. Qui écoute soit من الشغل ثورة كي ذي الدونيث مرة. Voilà. فوالا عندنا غير نقل نكمل ديال هو المسح حسن حاجه تستوى غير ثمانيه تاع لوتونومي اشو غير تفهم هذا البرانسيب كمال التصيغين ورغي كني l'article en 1995 qui ont journal sur ولا شيث la nation. Alors, il y a en 98 des libérations. Il y a des كريم تسمى الدوني مرة زيك ذي القرن 19 كذا القرن 20 في مورايا فنانت يوكلنا أتسدوكلن يجدودن ماشا ما راس ذوكلن يجدودن سدوكلن تن سداو زاقلو جيون بون نيسان الجهد بون نيسان صوردين بون نيسان التصل غاشي دايم ذي ثمورة ما كان ينورد ثمورة السوفيتيك نروس نزيك ما كانت نورا ثمورة لازي دي ثمورة الامريكان تص امريكان بودا إيه يجدود مرزيين ويجدود نسارع تزمرث مليح يتسمى تصلح يصن وزر فمسن يتصلح وزر في مادي تدمسا مادي الجدلس مادي قمسلاي مادي قوين يعني القرعية مادي قوين يعني ثفلاح مادي قوين البني نتمذينين أسحبيبر أكبوين إثنيانا مرة إيه إيش بيد ربي أما كان دو تصطس قول دينا كريم يبرد الحال يدين أيدود غاس مزين إلا قس هذه سو أزرف في إيمانيس يلاق هذه الطف تسمى لافنيرين ثمغلين سارزدث إلا قتلي يريفاسنيس إلا قلبنين تمورثيس إلا قينا دياون يوجدوا دينس إلا قد يلي يريفاسنيس خطر يفض سي ريفاسنيس ديال القرون كي يعدان التصاطس بوسمي شنو في فرنسا أذافو الحكم يعني يبنان كان غفيوث من الجذرة l'autonomie qui قرا ستة سيمانت خاطر ثمانية تاع الغوري سي au niveau étymologique c'est le soi ثلاث سيمانت c'est gérer soi même ثلاث سيمانت يثمرت القبائل ماشي كان يثمرت القبائل ماشا الساكن نكون تيبغان كما إلا بغات ذي وهران ما إلا بغات ذي قسنطينة ما إلا بغات أما كدفذان داع ذي المزاب الشغل ولاد الاثنين زمرنا ضوضنا على الغنسل ماشي نكوني قلتي ديفيدان دي ثمورتنا الجزائر ماشي نكوني تي ديفيدان دي الدونيث اما دي كندا دي الكيباك اما دي وينات دي اسبانيا تصطاس البي باسك كسانا طاس تدسيمات ثمقرانت يتسمى نهنيك تضبير غف يمانسن سوا كان كرا الحوايج تصطاس هينانا العسكر
l'article, un des articles Kamel, un pays de système. Un pays de système, voire un pays, plusieurs systèmes. Un mécanisme Hong Kong à la Chine, متفقا ثمورة الإنجليز إجلان ستار في هونغ كونغ أو كتمورة الشينوا ماشي كيف ماضي لي سيستيم نسن خلفنا الطاس يون الغرب وايد الشرق ماشا مسفهما يوكلني هونغ كونغ وتروحوا يرى وتروحوا يرى الراينسن ثمورة الشينوا إجلان تامورث قسنسن سي لا ديكتاتور بارتي اونيك يونو كافار يوثن تيختي يوثن تيخلي يون كذلس يونو مسلا اتسيتيرا اي دونك الوغ كو هونغ كونغ وغنتنومي وكذا الانجليز وغنتنومي لا بلوراليتي وغنتنومي لا ديموكراسي وغنتنومي توكدوث اي متفقني وكنا ديالي ان بيي دو سيستيم يكن دي هونغ كونغ أذايشن أما كنت تسوالي نثنيو وما أذيلي التصنع الرأي يجري فالسنسن وتساشن راه أم لاشين كونتينونتال نكوني إذا أنت كني ذي ثمورة القبايل نزمر أني اليوم تمورتنا الجزائر ماشا نكوني أما القراية أما الإيكونومي أما الإيكونومي أما أما اسميس تمسلايث اما وميم يعني لي زافير étrangères il y a dans les affaires étrangères Makadina Karim tout ne peut pas relever de l'État central. Par exemple, les coopérations entre régions, les coopérations entre les universités, les coopérations entre les entrepreneurs, etc. Il faut dépasser les frontières. Pas en diplomatie. C'est-à-dire les coopérations, oui, n'a pas en diplomatie. Sur ça, tout est à discuter. Rien n'est tabou. La Kabylie est capable, à condition évidemment qu'elle garantisse la cohésion nationale, est capable de mener aussi des secteurs diplomatiques à son niveau. Par exemple, des accords économiques, des accords financiers, des accords au niveau notamment de l'enseignement. Essayez le drame de l'Algérie. Essayez l'enseignement de l'école c'est vrai. Un pays qui n'a pas d'enseignants universitaires étrangers, c'est un pays étranglé. C'est un pays qui ne peut pas s'ouvrir. Regardez, dans tous les pays occidentaux, ils réservent des postes universitaires à des étrangers. Par exemple, la France, l'Église américaine, 10 à 30% de leurs chercheurs, de leurs enseignants, ils viennent de l'étranger. Qu'est-ce qui fait que l'enseignement, l'algérianisation de l'enseignement a mené à la catastrophe notre pays? Donc nous connaissons, par exemple, on veut la meilleure université d'Afrique. Et aujourd'hui, tant que c'est le pouvoir d'Alger qui décide pour nous, on ne l'aura pas. Donc il a كسجين تتزاوي فيفنوك تتزاوي نقلن دي ثمورت نتفركا ما انا كسجين من الراي غير فسن بوتفرقه كتسرباتيس اقلا تتزاوي ثنا تغلينا علقه مثلا مثل ما سحاش حناش دونك 7 دقائق قال سمير باكوي ثم غادي نكتينا L'utilisation des concepts guinéens, c'est bien beau. Théoriquement, c'est bien, on peut discuter de l'autonomie, la régionalisation, la décentralisation, la régionalisation modulable, etc., de l'autonomie. Tous ces concepts, on peut en discuter, il y a eu des travaux là-dessus, etc. On peut prendre des références, le système fédéral aussi, effectivement. Moi, j'invite simplement, quand on utilise ces concepts-là, à tenir compte du contexte global du pays. C'est important. Je peux avoir des convictions. J'étais dans un parti qui avait le premier revendiqué l'autonomie régionale, le FFS. En 1979, la plateforme 79 parlait à l'époque déjà d'autonomie régionale. Tu le sais bien, donc c'est quelque chose qu'on peut assumer. Mais dans un pays en crise, dans un pays qui n'est pas apaisé, dans un pays qui s'interroge sur son devenir, qui est en pleine crise identitaire, etc., la manipulation de ces concepts
il faut faire preuve de prudence dans la manipulation de ces concepts-là. Surtout, maintenant, par exemple, ce qui se passe en Libye. Moi, je prends l'exemple de la Libye. Où la Libye, sociologiquement, se rapproche un peu de la sociologie, un peu de l'Algérie. Donc, attention, quand on utilise ces concepts-là, pas de les calquer sur des réalités où le niveau de conscience politique, le niveau de conscience sociale ne permet pas de se hisser à ce niveau-là. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut tenir compte du contexte global. D'abord, je vais faire, c'est pour une ligne de démarcation, on l'a déjà faite. Pour moi, la Kabylie, c'est-à-dire que la Kabylie, pour moi, il n'y a pas de Kabylie sans Algérie. C'est-à-dire que si on va réfléchir sur le statut de la Kabylie, régionalisation modulable, autonomie, ça, pour moi, c'est dans le cadre de l'État national. C'est-à-dire dans le cadre de l'État algérien. L'État algérien s'est effondré, la Kabylie va s'effondrer aussi. Parce que si c'est impossible. Dans un contexte de crise, dans un contexte de violence extrême, dans un contexte de globalisation qui déstructure, de déstructuration, de démantèlement des États ce qu'on appelle les États post-coloniaux. C'est-à-dire qu'à Guinée, il y en a qui disent l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Mauritanie, etc., c'est un héritage du colonialisme. C'est le colonialisme qui a dessiné les frontières. Donc, pour décoloniser, il faut démontrer. Il a les frontières, ça descend frontières. Bon, on circulait au Maghreb, on circulait, etc. On disait pas, bon, voilà, on circulait normalement. Un poète comme c'est Mohamed, il allait en Tunisie, par exemple, et il faisait ses poèmes, il circulait librement, etc. Il n'y avait pas de frontières, effectivement. Mais l'idée, effectivement, de pouvoir construire. Alors, moi, j'irais plus vers la construction dans ma vision, plus à l'ère de la mondialisation, de la globalisation, plus vers la construction de grands ensembles régionaux. Oui. S'il s'agit de poser des questions de fond, etc., c'est de poser, par exemple, la question de l'intégration de l'Afrique du Nord. ماشي كل يوم نديو على الدرتيس نعال ثبور القبائل وين الشاويت les Aurès encore micro-Aurès entre Khanchila etc entre les tribus glandiniennes dans le sud etc. Non, il faut avoir une vision globale par rapport au contexte. C'est pour ça que j'insiste sur le contexte global. Nous sommes dans un contexte de globalisation qui s'accélère, de mondialisation qui s'accélère et qui déstructure en profondeur les sociétés, d'une manière générale, et les États-nations. Donc si on laisse faire, on ne pose pas de manière globale, avoir une vision globale, si on laisse faire, c'est-à-dire qu'on aura une explosion que pire, et quand je parle de l'Algérie, pire que celle que nous avons vécue il y a déjà une dizaine d'années, une vingtaine d'années. Donc attention, quand on utilise ces concepts-là, il faut bien réfléchir sur les conséquences de ce qu'on peut. Donc, il y a déjà une ligne de démarcation, autant on peut discuter de l'autonomie, etc., mais une ligne de démarcation, c'est dans le cadre de l'État algérien. Aujourd'hui, il y a une menace sur, effectivement, ces États-là. Je considère qu'il faut renforcer, participer à renforcer l'intégration nationale, bien sûr, en posant des éléments de l'identité, parce qu'il faut les poser de manière claire. Pour moi, la majorité, c'est un élément structurant. Et non pas la kabylie. La majorité d'une manière générale. Ça, c'est un élément qui est structurant au niveau pas simplement de l'Algérie, mais de l'Afrique du Nord. C'est un élément, un facteur d'intégration. Contrairement aux concepts locaux qui sont des facteurs de désintégration, comme l'autonomie et l'indépendance de la Kabylie, l'autodétermination de la Kabylie, à laquelle je m'oppose de manière catégorique. Alors, وكيف يسوي؟ يعني ندي في الرئيس، يعني ندي في تكتيس. alors كل يوم ذيك من تولي ثم غنام كي قال قاعد تسيدير السبه ساكينه ذا شو دي زاتو ساعه ثمرت القبائل مثلا داك. alors كشي كسونا لوتو ديتيرميناسيون اشو على l'autonomie c'est pas une solution, اشو على la régionalisation modulable c'est pas une solution, اشو على السبه ساكين الموند يروح تداكل تطاس تمورا ها سي ان كونسيبت ماينو ثاني ذا اطاس تمورك تداكل اشو غنكون وين تروحهم تفهم التفرات وقيت تفرات غافاش فرات فت تموت القبائل. أما كاين قرنص قبايليت وقبل تزرع في مزينة زرع قبل ما يجي وكالة
ثورة لي كونسيبت لي موياكي يسون الهاني كليس عنا كوزال نسن يلوا سنيك سفوغ معنا لي كونسيبت كي الا كتولي الثامورث إذ تبغيض أثن تزوض ثامورث الجزائر حاشا ما يعني ماشي في وث تمورث ولا نهضر ما ديك لا ماشي في وث تمورث فوق فانا نهضر داكور نكون ما نخزر ثورة شنو نضيع الوقت سكوا سمي دفدا يماس الجزائر كي حاشا القبيله سيتخممن ام كرا شي جهدن ام كرا تفنون ام كرا درنون افوذا مما لا نقول ذا شو يزيد شغال ثمورث القبائل حاله الهلاك حاله اي غيليفن لا ريبريسيون لا كابيلي سورا توجور ان بروبليم الجيريان ليتا الجيريان est un état arabo-islamique ولا شو في فدله ذايا كان مثل اللي يضي الارابو-اسلاميزم كي نسن اد تصاوض مكان ما ديك لا تبغي تفرض الارابو-اسلاميزم كي تبغي تصعود ثين كيف تبغي تصعود يثلس يك مخالفن في الارابو-اسلاميزم كي اتسيلي دائما ذا ذاو انا ممكن انا راك حفسن ممكن حفسنا راك نفونا دونك نكون اذا كاين الصوض راه غورس سينيك تبعك دافر ثبورث انت تبعك داف ماشي كان ثبورث نكش ما سر داخل البخام نفاد باللي كقبايلي ونسعوا يا مكانيس بلان اي اونتيي كوم الجيريان ça sera toujours un kabyle algérien pour le pouvoir algérien دونك اسمين ولا نسيد عداني مولانا وندد الصوض نولا نسيد مشيت نبوين كوني خاطر ماشي اللي كيد نفذا ني اكيد البوليتيك فسرثيث ماشي سلطو ديتيرميناسيون تيد نفذا تيد سرثيث ثاغلنا في لا بوليتيك ناسيونال نبض الحيض نبض الواني ذا لو بوفوار تيري سور نوز انفون زيك الاساسينين وليدر واقع مثلا داك سمح لك تاعي واسل العزاء خاص ولا ما وليك زاد ثمن واقع مسلي راه تسقلنا اسباس كاع استقسينو ذامي كثير تفهم تزقلي الشغل السوالم على لوتو ديتيرميناسيون مي ام كلا ثيري دكوانا راه سباسا ما راه تفض اون رياليتي دي تمورت القضايا سباسا سير 55% les fonctionnaires, certes 25% l'immigration interne, certes 10% c'est des privés, mais c'est des privés avec du crédit bancaire qui sont reliés justement au pouvoir central et qui nous va le projet فهمت mais امكانيات نخدم بشكل ميدي ولا قدم سيدي comment on peut concrétiser les idées خاطر تزوره يا لا ديسكسيون دي تيران كل نفهم دي كونسيبت فنغادي ندير براغماتيك تيرا تير ودا تسوى كلا ولا نفهم مي بور لا كونكريتيزي فو بور ديجا لا اسمح لي فوالا بقول شي غير اسمح لي ساكر ورس العزه اسمح فوالا روح امس هداك ومن بعد دورك كل يوم غادي تفهم كومون بو كونكريتيزي البروبو كومون كونكريتيزي ديجا وقبل ان كونكريتيزي ديجا قال يزرف نادم اشو يصوضن هذاكي لا غاشي يتفهمن بليك ماشي جهاله غير نجهل نكرد كان ذيك باش نبغى نفضو ثمورث صايب فودريك الى قتشم القراء الغاشي بليك ثمورث كي مال نوي تعاود نكوني هسا كي بيرسون نو بو دو نو دوني لا لوسون دو فولوار ديفيزي البي فكي ميت نمسفهمها كي فلوس ابري ثورة لي مر نزرع بليك لا ريجوناليزاسيون داغ لوتونومي نايا زمرت ثلاث مغي الزريعه كي تمورث الجزائر ولا شو هناك شو تبغي غير غير السفات تشوف كاين حوايج يعني عورك يوم بلوس درنا زياده بينك دي كنسو فلا مين كوني ني اكيد نتبعك دابا ثابور تزرب لي كذب هسا كما كاين خالص قبايليت ولا شتي شراب بلي ثمن نزرب لي كتب تسهيل راه تمثل تاكيد نيراو النار لوطو ديتيرميناسيون اشو لوطو ديتيرميناسيون باسكو زميره اتنفروا في قبايليين ذا شو سني لاقنا السنين اللي كان لانديبوندونس ني اكيد نكيني ميت في غاول ني اكيد كاين لانديبوندونس يون كاين غير سنه مي بار كونتر كوم زميره غتنحتم في قبايليين سنيني لانديبوندونس الساكي الفودري كي ي اون سونسيبيليزاسيون الى غاشي تفهمن دابور شو دي صوضنا ذاكي امش ان فغا نخدم ولكن الغاشيه الدينين اسنا نسلو نكوني دو فاسون ا الي فير سو ريفيراندوم يمكن الغاشيه الدينين نشوف انا بار كونتر فلما هذيك الدينين ما كانتش تخدم قرناك ولاش تشرب بلي دمنا لي ديفيكولتي ديالك معنا ما رزر ديما نيك تاع تفض تخدم الساكريفيس ايشتش ما راه تفنوا واخا ما تعرفض اخا من نزر الشاتي صدغنا لا ثفوت نعدل كنت فغوت نعتفض اتغلطض وتحتفض مي ما ديك لا تفنوض يخام ناس دغن وياض كتشيني توجور تسير اس دي اف بوليتيك اس دي اف ايدونتيتير اس دي اف كولتوريل لا ثفوت تجدرا
أغلث تغليث نويا إذن كينا سنين غير قبايلين إميرا سوثور أين يعني لوطو ديتيرميناسيون كي ثمثال تسيت تسهيل معنا لا كابيلي تسعة دي ريسورس هيومان ديجا تسعة أشياء إكزم كوي تزمر أتخدم تسعة البحر تسعة الأذرار تسعة لاغريكولتور تسعة غير كوي قالت عاش Qui va organiser les référendums? سي لعنيك Comment? Qui va organiser C'est les le, référendums? non, d'accord. Le pouvoir algérien doit reconnaître un droit international. Le pouvoir algérien va l'organiser? Non, le pouvoir algérien doit reconnaître au peuple kabyle son droit à l'autodétermination. Une fois qu'il reconnaît ce droit, les Kabyles vont organiser eux-mêmes ce référendum. Voilà. Mais le pouvoir algérien doit reconnaître, c'est un droit international. باسكو لي كيستيون تكنيك هاد نورا التشكيل باش كنا نربح الوقت خاطر باش كبد غتسولنا كلاوانا كونكريتمون الى لا ديسكسيون تير ا تير افيك دي زيكزامبل ريال انك بغا فيك هكذا تقسيم سو بلان بوليتيك لارغيومونتير في كريتيد انك باش كيلوا بعض فغير لوتو ديتيرميناسيون مي امكان تخدمها اسباسا فغونا قيم ثلاث سنه ليكونومي تمرث القبائل اسك ساعه ليكونومي مسعره امي غافاش فرات السنه تمرث القبائل دينا بليك ساعه لي ريسورس هيومان كاينه وي مي اسباسا وذي تولينا ك لوتونومي ديالنا فيه كيف لا ريجيوناليزاسيون موديولار كيف سمير بوعكوير ساكي ليتا ناسيون c'est un concept il est remis en cause à l'échelle mondiale comment expliquer فاش تيجي لك نزار سلاق نوض نستفهم ادنا البحر ايدا درنا ديجا ثلاث مساعه وتستخدم دارها ما ولاش لا سيكوريتي فكذا مزوالوث اي اكن زرع كثوره لا سيكوريتي تسيري لك لا كابيلي tant que le pouvoir est là à la déstabiliser à tout moment donc ما ذيك لا باغ اكزومبل ثغال في مرث القبايل في حلاد شاديس في حلاد الراي في هذه فاسنيس يوث لا سيكوريتي تيجي اسميت لا سيكوريتي l'investissement هذه لي انفستيسور ديجا القبايل اللي كفانا روحنا في القبايل انفستينا السفين تدري مثلا السيكو زمرنا لا باسكو لا سيكوريتي ادسنا في الكيدنابين ادسنا نصرع لوزين فكذا الا لو توريزم لو كان في لا سيكوريتي لا كابيلي تسفنا لي توريست ما ديك لا لي توريزم لي توريست في مغاريننا الورني شاك ثمغار تاتيجي سي اون ارتيزانا à son niveau ما ديك لا تخدم تا فوق تاتنز ما ديك لا تخدم فارموسا ديال ما ديك لا تخدم تا قشوال الساكي باغ اكزومبل ميم لارتيزاناني يسوي سياشنزي كيما ولنا اساكو تخدم انا باسكو نسير بلو ريان كل يوم يخدم دونك اساكو تخدم البروبليم اللي كومبلكس وزمير راه تفهم هذوك الشماغ ديال ليكونومي ذي دقيقه يجي تفكير مي قرا il y a des éléments indispensables pour que l'économie peut être viable. Il faut recouvrer son indépendance politique, il faut pouvoir assurer sa sécurité et il faut pouvoir prendre des décisions qui vont dans le sens de son économie et non pas dans le sens du pouvoir asségué de l'asphyxie de l'économie de la Kabylie. Très bien.